أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان می هجا ایروجی برنامه کنو انشالله امی بهفدورا بن. وام سودم خیر هاتن. خودش ترازی به. باش انشالله. الحمدلله. çok şükür. تماشاوان می هجا انشالله می ایرو لسر خلقاندنا حضرت آدم دوام بکن. برنامه می گو درباس بویده گو بیراوه ده بجی ملسر گوختا خدای تعالی رحدا حضرت آدم و امر کر ملائکتا را جیر سجده بون بله ابلیس سجده نبو جیره ما حتاوی دریانی بو ایجا ایرو جی انشالله امید حقیقو وقتا ملائکتا نابا خود خبر دا دگو وقتا گو خدای تعالی تشتکی چیکش خویش ما چیتر چی نکه طبعا که هر تشت ربی عالمی و عیانا ربی عالمی زانی بو گوات شد نابا خود خبر دا ایجاش بونی گو کرامتا حضرت آدم شانی وان بده اویجی که لگور خواه وانا امتحان دکر ایجا خواه مسعوده بخیرا خون کارج مرا بیجن چاوا خدای تعالی مزنایا حضرت آدم شانی ملائکتا دایا. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هات مثل اکران رهبر تیویه. چوا خواه طالبه بحث کر هفتیا چوی ام مبحثا ملائکتا و بحثا خلقا حضرت آدم دقاوه گو خاطب خلقاندنه ملائکتا نافه بودنه دقو تو عجب رب عالمه و چما یک انسانه که بخلقینه و گلو کیجی بخلقینه ذاتا او فکامه و نب قیمت به و نب زانه به و نب اطاعت کر به ما گوتو بو جاراده چی نیت تاوان مراق بو سادجه حتى وي نيتا واقو صافي بو كاوي قو ربي عالم جوان رقو جي آدم رسجده ببن همن اطاعت کرن و سجده کرن دوي دي شاني دان يا مراق بو مراق دكرن عجب ربي عالمي وچما بخلقينه ربي عالمي جي هر تشبه بعيانه و هر حقيقتي بجيتينه لازم بو سبب خلقاندنا حقيقتا حضرت آدم شاني وان بده جبر وینات ناوا وان دفکا امتحانه کی چکر حضرت آدم گاوی گو خلقاند ناوی اشیاء هینی حضرت آدم کر رب عالمی بنیرن لسر هر اشیاء کی مگویا جارا دجی ناوی کی رب عالمی تجلید که هر اشیاء گو رب عالمی خلقاند ید معناوی ده اصلا او اشیاء ناوی کی رب عالمی صفات کی رب عالمی شانی ده işte Rabbi alemi gavigu o eşya hini Hazreti Adem kır ilmi hoji hini Hazreti Adem kır ama melaiket jve beguman bun yani evzane bun bu arat nebu Xudaya Teala hatta dibe kesi güzuriyeta Hazreti Adem'i vere seruye dünyayı yani o wan kesa dahib Hazreti Adem da nas kırın o da fam kırın yani ev çişani medede evşani medede ku Hazreti Adem pır insane ki zane buye çünkü ilmi viş taraf Xuda ve hatiye danini. Mesela vega gave cana guzarki vardı çine mektebe belki o çetir zanın yahut eguçune mektebe o jizanın gave gom mekteban ujmara digotin insani avli nizam bun. insani avli cahil bun. Ev qattiyetle dereve. Qattiyetle ev dereve çünkü insani avli Hazreti Adem'e. İlk insan Hazreti Adem'e sarhatiye saruye dünyaya ve Hazreti Hava'ya. Hazreti Adem ve Hazreti Hava hatne saruye dünya ava kirne. O zuriyet jwan hatiye saruye dünyaya. Demek ki insan ne gu avuli hatu be saruye dünyaya Hazreti Adem be Xudaya Teala viş ilmeki usa dabuye gu viş melaiketa zedetir u kıymettir kirbu. Zanebuna melaiketa zedetir bu. Peki çava insani avli cahil dibe? İnsani avli ne cahile efhammu khapi wan kese neyari Xudane ev hammu derevi wan kese gud xwazin insana ji dînê Xuda dûr bikin ev tamam oyînê wanan e gû Müslümana hişê Müslümana hişê zarokê Müslümana hêt biçûktayî de li hev dixin. Yani gavê gu zarokê me diçûn heqîqeten gavê gu em jî zarok bûn em diçûne mektebê em diketine dersa dîn kulturî ji me re digotin insanê ewlî Hazreti Adem'e min gelek cara ev sual ji xwe kiriye.
شو برسيه من اف سؤال دلي مدجي شويه هاتني ود عقلي مدجي شويه هاتني ام تكتنا درس كادن جوي درسي دجي مره دقوتن انسان عولي جاهل بون نظام بون وهابون فكاغوان بتشوك دديتن فكاوان اشالا مش تكرن اما قابيقو ام فامي خبون قابيقو مديني خو ناس كير قابيقو حقيقة تاريخ انسانيتي واسلاميتي مخوان ملير هندكو انسان نعولي حضرت آدمه وحضرت آدم جي ربي عالمج علمي خو هيني ويكريه حتى وي علمي خو هيني ويكريه بوي علمي وي وملائكتا بهفو دني صناف كريه امتحان كريه ناوی اشیاش ملائکتا پرسیه ملائکتا نزانویه چونکی خدا بوانه دا زانینی اماش حضرت آدم پرسیه چش حضرت آدم پرسیه حضرت آدم ناوی و اشیا هر تشتی گوتیه دفعه مسوده وقتا بو خدای تعالی د پرسجی هنی هاوش خوش ملائکتا د پرسد بیاو تشتکی گو خدای تعالی جوار نگود مش خو نزانن وبقوتنا كنا راسي نكارن خبر بدنج بوقو بأمريا ربي عالمي نكن دبي دمينا سكن عندي يجي هنگا خدايت على دبي أي آدم نابي با أشياج ملكا ربيجا يعني يقولوا ميدان يدخلين جوارا نابي باج ملكا ربيجا يجي هنگا حضرتي آدم مختايك بيك تغاد بيجا دبي هنگا ملك دمينا تحيرت ده ودور دجي مصنايا ربي عالمي فهم لكن چونكي هاني وقتي عاول خدايت على دبيجا زي عبدك يتشيك ما زي خليفك يتشيك مصروي عرضي دبي هنگا هاني ملايكات وقتا قو دبيجين يا ربي چماتي عبدك يقو إسياني بكو خيني برجينا تشيك هنگا تدي خداي تعالى جوار دبيجا دبي تشتاقو نزان أزانم جال فيدري أصلا ده بينا بواد دفعم كرن أو تشتاقو نزان امتحانا نابان هر دو كاده جبوني وي فهميه جبوني وي سؤالا قدلي وادا عقلي وادا درباز بويه جوابا وي سؤالي ربي عالمي مگويا حقيقتا خداي تعالى بإنسان دا دفهم كرن اگر گو إنسان بچاوي حكمتي بنيره او قوتن دا عقلي ملايكتا دا ربي عالمي بشارتي نهش جوابا وي سؤالي داوا وملايكتا جديد كو حضرت آدم سبب خلقاوي ربي عالمي كرامتك وزانبونك وصا داعية دبيا ونزانن ازانم اهاوي زانبون اخوة ربي عالمي شاني وادده الفيدري ده ديسا يعني او كسي قوفيقا سر اكراني خوال مدنيرن والمقهدار دكن جوان انسان تماشاواني ما رجا دكم برا زاروكي ما حقيقتا دنياي حقيقتا انسانيتش تاريخ اسلام زانبن انوان زاروكي خورا ببيجن بنيرا ايرو قالك انسان دلوان دنيري دبيجن كي زاروكي ما جنديني خدورن جربي خدورن امرو نهي ربي خدورن حتى آسينه حتى بچوك دبينن سببي وچيه سببي ويج نزانيا وانايه ام هيني واناكن جبرگو ام هيني واناكن او جي نزانن اي قاوي قو دچنه مكتبا قاوي قو دچنه جيا اف كسي قو نيارتيا اسلامي دكن صرف جبوني ويد خبتن سادجا خباتا و اوه قو اقلي مسلمان الهفو دنيخن قو مسلمان لقارشي ديني وان صار بكن وي ديني اسلامي بچوك بكن اما قاوي قو انسان بحقيقت افزاروكي قو هي ما زندبن فكا كتابك بليس بيه تتلسري بنفسيني اوه بقى حقيقتا خلقا انسان دما قوتشي ربي عالمي حموم انسانا سر فطرتا اسلامي خلقان ديه حمو انسان سر فطرتا اسلاميه اما تشواد ايتي دبيجه دبدي وبابي واتشتكن واد كنا خريستيان واد كنا يهودي واد كنا مجوسي ويهود واد كنا مسلمان اما ام مسلمان تيا من نمسلمان تيا حقيقتيه مسلمان تيا هاني نزانيه ما تكوه پیشیا مسلمانيه ما جبروينا زاروكي مجي نزان ما زندبن لازمه وان حقيقتا خلقا انسان ام بجهش چبونا حضرت آدم ببجن خداية تعالى قيمتك داي انسان بوي قيمته ما خلقان ومكر خليفه خوي سروي دنياي وهي وي قيمتها ما بريقو امورنا سروي دنياي شاني ملايكتا جدا لو ما دبيجه چه دبي انسان فكا چويككي دبره كارب بركي خواه
يعني بقيجة درجة ملايكتا حتى ملايكتا جي بلنتر ببه اما قاوي قند اتعاد كارو دريا خدا دبه ويتكوى اسفل السافلين ريا اسفل السافلين جي البيشياوي هي وش حيوانا جي بقيمة ترببه اشتا اف قيمة اگرگو انسان زانبه و چبکه وش بوی منته هر بر حضور رب خوی تسلیمی رب خو ببه ملائکتا جی مزنای رب عالم دی تسلیم بون گاوی گو حضرت آدم بوان علمي جو خدا هيني ويكربو وان ناوي جو خدا تعالى هيني ويكربو حتى ناوي زوريتا خزان بو ملائكتا ويديد وبكرامتي وي وبزانبو ناوي فام كرن و بوي عملي خويجو بري كربو جوي عملي خو توبه كرن خلاص ندقو ام بفكرن هاني تاريخ اسلامي بتاريخ انسان را دست بكريا هاني شو انسان تمامش حضرت ادم وحواء زيدا بونا اي وقتا مادم كي انساني عول باسلامي هات يسر عرده بديني خدا هات يسر عرده زمان قرن بحقيقته زانبن قوك إيرو مثلا هناك قو حدا خو نزانن درت كبند بي حضرت آدم وحواء جاهلن حال بكي خداي تعالى هي چلو خلقان ديا ذاتا هر تشتوي عالمان ديا ام بي زانبن ام زاروكي خورج بيجن قو تاريخ اما تاريخ انسانيت بإسلامية بإسلامي دست بكريا ام بي زانبن و انساني عاول جي پیغمبره خداي تعالى ابني پیغمبري ما عليه الصلاة والسلام خوندناي نويساندناي تنبو جي ربي عالمي مقامي سرية تمامي پیغمبره را سرية تمامي انسانه را گرتيا ايجا ام بي زانبن تاريخ اسلامي بتاريخ انسان را دست بيتكا هانو حضرت آدم وحواء سر دين حقيقته بون وخداي تعالى هم انساني عاول هم جي پیغمبري عاول حضرت آدم دانيا جبوغو مثلا هم واب اسلامي عمل بكرا هم داقن الريان راس شان زاروكي خوش كيف دانا هاني صايفة بلش حضرت آدم راهاتنا يعني خداي تعالى ويكريه باب انسانيته يعني باب انسانيته چي يعني انسان حمو تشتغو جهيني ببه يعني بيجا قاوي قلت الدنيا دي جيت قلت تثبيتك يبكي تبي فلان كس كري فلان كس قاوي قلت تبيجي فكرك سريت هذا تشيد بها كري فلان كس تبيجي تلقوري او كسي قلت بابي ناسكي او فكر سريت هذا بجي دقري چونكي خداي تعالى هاني هر فطرتا انسان ده هر چي خلقان دبه جبوي زانبونكي خلقان ديه جبوي فهمكي خلقان ديه اشتا انسان بوه زانبونا خواه وبوه فهم خواه كلك اشخورة فهم بك يشخورة ببجة بني رباوي ما حضرت آدمه جنة دركتيا هاتيا سروي دنياي دنيا پي دومية يعني دنيا پي دوام كريه چوا انسان وی رابه ببیجه کی جباوی خوره ببیجه باوی من نزان و جاهله اصلا اف نزانی و جاهلیه وان کسایه اف غفلت و دلالت وان انسانایه لاز امجیش خواه و زاروک خواه و او کسی باز دستی مده امجوان مسئولن گو ام قرشی وان دلالتا وان محافظه بکن وان غافله و جوان کسا دور بکن اول نسل مثلا خوشی قاوی گو حضرت آدم عليه الصلاة والسلام لقارشي ملايكتا وي امتحانا خو قزانج كر ملايكتا فام كر و توبه كر اما شيطان ديسا توبه نكر شيطان سر اسيانا خو آسيما ربي عالمي قابي جو جويدري در كبه شيطان لويدري ترسيا جو اي ربي عالمي وي هلاخ بكه چونكي طائفات جنا هلاخ كربو ربي عالمي ويجي ديتبو ويجي زانبو شو رحمتها ربي عالمي وقدرتها ربي عالمي ديتبه بوي شكل غضبها ربي عالمي جي ديتبو اصلا داوي جبر وينا ترسيا بلكي ربي عالمي من حلاق بكا شا اتعاد نكر هبو جو خداي تعالى دور ده همن وي هلاك شبكا هبو ويجي زانبو جو خداي تعالى كاره وبويليتي اوجي ترسيا من هلاق بكا همن امانش خدا خست قاوي قو امانش خدا خواست اگر قو بشتي وي امانا خوا قو توبه بكرا هي خدا وي عفو بكرا اما شيطان اماني ديسا نجبو توبه خواست پشمانياي مثلا ملائكتا قاوي قو حضرت آدم قوتا قو رب عالم دابوي زانبونا رب عالم دابوي ملائكتا قاوي دي چكرن تسليم بون توبه كرن پشمان بون همن تسليم بون حتى
باوریا خو هم بجیانین و حتی توبه کرن پشمان جی بون دبیجه اما شیطان دو امانه گاوه گو امان خواست گو یا ربی امانه بده من ادعا کر گو ازی شانی تا بدم گو اف انسان تا اف قیمت داوانا ازی واجره درینم حاشا فكا قوتك القارشي خدا اداكر يعني قوتا من هي ازيفان انسان ريدرين برينا غفلة انسان تكودري بدبي انسان خو نزانه نيتك بو بيشي جي حفسدي او حفسد بون دليوي دا مازنبو حتى ويك جير كيني دليوي دا تشكر صورا وي كيني وي غافل كر وي غفلتي وي خصت دلالتي هات القرشي خدا سكني يعني جو ويكا بني ردفيدر دا تقوتا حضرتي آدم تنهكي حضرتي آدم مخلوقك ربي عالمي خلقان ديه تقديرك لسروي دانيه هي تقديرها خوشاني مخلوق خود ده شيطان جي مخلوق خدايه ملك جي مخلوق خدايه اما او مخلوق قاوي جو كتا دلالتي شكر چل قرشي خدای تعالى اداكر گو يا ربي اماني بدا من تا هفقس قيمت داوي انساني تا قيمت داوي مخلوقي او انسان ولدو تنين ازي واشره دارين مهلتش نجبو گو يعني پوشمان بويه يعني نجبو پوشمان بوني دا غفلتاوي بو دلالت في جاري جيره كتا دلالتي اون نيچن گلك همش خورش ويجي درسي دارين گلك مسلمان تمو دايم هشيار بن قارشي نفسا خواه لقارشي فطني شيطان والقارشي نفسا خواه انسان هشيار به انسان اگر گو گاوكا مزن دو نفسي هره چه گاوكا پچوك گاوه گو انسان دو نفسي هره اگر گو نسكنه فكا ملائكتا توبه نكه پوشمان نبه بريخ الخدا نبه گرينه اگر دو وي نفسي ولدو حيلي شيطان هره ون امين ببن او گاوه بچوك وببن حتى سبب ضلالته وغفلته وحتى ضلالته كما تابي ربي عالمي هوقا رحماي زحفة مهلت دايا الشيطان جوك إيرو اختام صروي عرديم دنارن قالك إنساني جو ظلم نولو دكن أرتخ أقلي إنسان دسكنا معرفت بيجي يا ربي چاو أب إنساني وها هي خدايت تعالى غضبا خلوانا كريما خدايت تعالى مهلت ديسات دوانجي دايا شيطان جي دواجي فقط فهم ناكن شاك جو شيطان فهم نكر او مهلتا ربي عالمي داي شخورا نكر فرصة توبة نكر خطا خو نفقريا اشتا اوجي كي عيني بشكل دوام دكن خدا محافظة بكم اجا خوام السوداني البيدري بشتيقو خداي تعالى تشتيقو حضرتي آدم رد بيجا اوجي كي ملايكتا رد بيجا اجا بايدا خدای تعالی دبیجه تشتکی گوی ببا سلام جبونی ذریتاتا جه حضرت آدم دبیجه بدرجی خیره خو کاج مرا بین نزمان گاوی کو ملائکت و نوا ملائکت و حضرت آدم ده او امتحان در باز دبه ملائکت فهم دکن و حضرت آدم جی خدای تعالی درجه و میوه مرتبه دیه دور رب عالمش حضرت آدم را دبیجه دبه هده را به هر بر جماعتا ملائکتا قابت توی به جماعتا ملائکتا جوارا ببیجه السلام علیکم بشکلی سلامی بدوا فقط قابي قلت سلابي داوا باش لوا قوداري بك اوي چه جوابي بدنته چونكي او جوابا قو اوي بدنته اوي ببا سلاباته وزريتاته جبروينا قابي قلت بفي شكلي تسلابي داوانا لوي سلابا خو قودار بك دبي عدم عليه السلام دچه ملائكتا جوان رد بجه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله حضرت آدم دبيجي السلام عليكم ملك جيرة دبيجين كي السلام عليكم ورحمة الله ياهود دبيجين وعليكم سلام ورحمة الله يعني ورحمة الله جي بيفدتين اشتجوي روجي بيفا اف جواب اف ديالوغ نابا حضرت آدم و ملائكة ده دبس سلاوا مسلمانا ilk سلاوا عولي الويدري تيدانيني بفي شكلي انسان لازمه گاوی گو سلاوه که هاته داربونه انسان گله که وی سلاوه لیوه کرینه چونکه رب عالمش حضرت آدم را گوتیه اف سلاوه نواز تو زوریتا تده بله خودجا راضی به پیکی خواه مسوده شخواه هنی حضرت آدم پشتی گوجه اف مرحله در باست بن خدای تعالی ویتخنه و جنته
اجي جنت شي جهكي وهاي يعني ذاتا خوشكاتياوي خوشبوناي بتاني ربي عالمي زانا ويجو مثلا ديتنا زانن مثلا ملايكتا ديتيا حضرتي آدم ناوا جنت دا تشيبويا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شوا ميراجي دا ديتيا دبي انسان نكاره يعني بفكره جيكي بي جنت جيكي چاواي ها قاسي خوشه خدای تعالی حضرت آدم تخنا ناوا جنت وجير يعني هرچ سربسته شخورت ناوا جنت د چوتي اما دي ساجي حضرت آدم عاجز دبا يعني بهنا يتنگ دبا چا نوا نعمتا نوای خوشي دبيره انسان وقتا د فكره چا انسان عاجز ببا اما demek لويدري كيماسيك هبو اجا ربي عالمي جبوني گوبي كيماسي جي تمام بك لويدري چكر يعني چا حضرت آدم ارت خوشي ديت سكونت كتيه دليناكي في حضرت آدم قابل ربي عالمي يتخنا نوا جنت دقره دشتي طعمي وطعم دك نيمتي ودخه فقط يعني فكاغو صاد عاجز دبه يعني صا كفاية فكاغو نلجي صا فكا عاجزية كل دوراوي هي روجة كي دي صاد بجد نوا جنتي دشخورة دقره هاني چونكي دبه كسك تنقول بري روني شخورة بيرا خبر دده اري دخو نيمتي جنتي هنا اما كسي جوجي فام بك ملك هنا اما كسي مقابلي وي كسي فكا وي تنيه جبروي دبي عاجز دبي روشة كي دي نوا جنتي دقره وصورة ربي عالمي خونه كي تشابيوي شخورة رادسة دبي رادسة سون رقابي قو رادبه بري قابي قو او رادسة ربي عالميش بشتا هستي بشتا حضرتي آدم حضرتي حوا دخلقينه بارسوية بشتا حضرتي آدم ربي عالمي حضرتي حوا دخلقينه قابي حضرتي آدم دخلقه ليدرنا بيركك البرسري ويرونشتيه اما او بيرك جي عين يكي فكاويه يعني شكله شماله جنسي انسانه جنسي عين فكاويه ليدنره السرس برسري ويسكنيه دبي بيرك يعني خداي تعالى جير الهام دكجو او بيركه بقى ما قويا برقاسة كده ربي عالمي وي حبان دبو وي خلقان دبو حكمتك للسرداني بو تشنا إلهام دكر جيرة جانا سؤال جي دكر جيرة بفي شكل جي تبيد دا زانبون اما جيرة إلهام جي دكر دبي حضرت آدم جي دبي بيرك وسا شخورة تكرار تكي سورة ديسا جيت برسا دبي تتشي كسي تكي دبيجي تتشي كسي تكي دبي اس حضرتي هاوامه حضرتي حوا شخورة دبيجي دبي اس حضرتي هاوامه دبي خداي تعالى تجبو چه خلقان ديه جي حضرتي حوا دبرسه دبيجي كي ملا حضرتي حوا دبيج برغو السكونة مببيني دليت السكون ببي ساكين ببي دي ربي عالمي من لو ما خلقان ديه مش بوني هوالتي تخلقان ديه قو او هوالتي دليت خوش بكي دليت رحد بكي وسكونتي تيخي دليت ديه خداي تعالى من خلقان ديه بنيرن دبي صونا ملايكت در حقي حضرتي حوا دا سؤالا جيت كن هما بري قوم هرنا وي مسألة تخوازم تشتكي لي بدري ببيجم بيقا إيلو قاوي قو أم زماني خود نيرن خوا طالبة بنيرة تبيجي قي بيريك وظلام هل يكيل شقكي دانينة وتدبيقي نياري هفو دنينة تدبيقي أو مجادلة دنافا وان ده هي أو دبي أزبلندم أو دبي أزبلندم أو دبي قوتنا منه أو دبي قوتنا منه بفي شكل حزوف لقا كاوسا كتير نافا دنياي ناي قوتني اما كسبب خلقها بيرك بنيره حتى دبي قابي حضرتي آدم ملايكت دخوازن كو كعجب حضرتي آدم چقاس تشتازانه مراخ دكن يا دبي مراخ دكن كا چقا تشتازانه قابي حضرتي حوا جلبري دبينين جيرا دبيجين كي دبي اف چيه اف كيه دبيجين حضرتي آدم دبي اف بيركه ملايكت دبي ناوي ويچيه دبي ناوي حوايه ديسا ملايكت دبيجن دبي تراستكو اما دبي او جبو چهات يخلقان دني
دبي او جبوي وي هاتي خلقاندني جو اس بير السكونة ببينم او جيب مرة سكونة ناوي چما حوايا مثلا او جي حواش ويجي سؤال دكن دبي چما ناوي وي حوايا دبي خداي تعالى وي تشتكي برح خلقان دي تدي وش حضرت آدم خلقان دبويا جبر وينا ناوي وي حوا ولا راخاتي دانينه ناوي اشياء خدا ديتينه ناوی هر تشتی خدا دانیه sadece واهین کریه اما الوی ده گوتنا حضرت آدم گرکا دقتانه تماما çekmiş بکه چه دبیجه حضرت آدم بنیره حضرت حوا الوی دبیجه اجبونی گوت سکونت ببینی دیه خدا من خلقان دیه اما حضرت آدم ملائکه ترا دبیجه کی دبیج بونی او بسکونت ببینه اجی پی سکونت ببینیم دیه خدا من خلقان دیه yani pirek و ظلام aslında لگوری حقیقتا فطرتا انسانیتی فکاگو طرافه سیوکینه بنیره اگر گو سیوک ده طرف به تیکی جه دور بکی او سیوا ده جویزو خرابه بی اگر نابیک هر دو جی کیم بن هر دو جی کیمن هر دو هم کیمن هم جی او کیماسی واتی خا ازیتی بنیره اگر پیرک و ظلام طرف سیوکی تمام بن يعني جو هافو دنيا محافظة بكن جو بهافو دنيا رالجوري حقيقتها فطرتها خو سكونتها ببينن هاني نظلام جي نبيرك تاني جيها ولفكي ظلام ولفكي بيرك فرق ناكا هردو جي دفيدري دا وصفي واغركا تشتاقو خدا واك تشكلي خلقا دبه چه او مسؤوليات لسر ملي واكربا قالك هردو جي بيبجيبينن گاوی گو هر دو اوی مسئولیت بجیهانی گاوی بونه سیوکا تمام او تمام بون و هم تیخ حضوری هم تیخ گوونی يعني او راحتيا او حضورا گو خدا دايه وا ات حياتا وادا دوام ببه اما گاوی گو تراك رابي تبيرك و ظلام شافودني وقتيني گو پیرک بیجی اش خوره ظلام بیجی اش خوره تیا من او بیجی نا ولا یا من حضور نابینه هر دو جی حضور نابینه چاوی گامه گو سیوک اگر گو بتون به یک به هفتیه کی جی دولابه ده به بلکی 10 روزا جی دولابه ده ولا نه تشتک بینای اما گاوی گو تا سیوکی کاد هماج بوی دنمه سیوکی بکنه طرف دین هر یکی دین نجیه کی خود پشتی ساعته کی تهری توی سیوین کاری بخوی قرمچه تلی برنی تبی ولا خرابویه بر خرابونی بچیه استئیلو لوما topluma insaniyete وها خرابویه خدای تعالی گاوی گو انسان خلقان لگوری فطرتا و هر کسی مسئولیت کو زانبونک لیدانی پیرک ظلام رستار ظلام جش پیرک رستار کر چوا پیرک محتاجی ظلامه عینی بوی شکلی ظلام جی محتاجی پیرکه يعني كشكسي نبلن ترى كشكسي نوستن ترى اگر هركس ربي خزانه به ولا بظلام به ولا في بيرك به ظلام مش حقي بيرك بترسي بيرك مش حقي ظلام بترسي وافتر ساوا لغوري رضا خدا غوري مسؤوليتها خدا الملي واكر يجو بجيوره تامين ببه اف حضور سزيا غوغا انسانيت تده به حميهن ضاب به السر سر نامينه ذاتن پیغمبرين بجي چوا دونه ما خكر عصري سعادت لگوری قانون و نظام خدا او مملکت گو شرکت ده حاکم بو ظلماوی و تعریتیاوی طرف هر کسی به هاتیه قبول کرن دوی دمی ده ناوا 23 ساله ده رب عالمی وی قومی گو عدتی واج پیشیا هر تشتیه ده جوان ره وی قومی کره وی قومی هانی حاله کی وسا انسان نیوی داری انسان گودوی دمی ده yaşamış bu جوی دمی را گودنا عصری سعادت هر کس خوشیه ده بو چونکه قانون و نظام خدا و حاکمیت فطرتا گو خدا الانسان کریه او حاکم بو نه نفس حاکم بو وکیدن اگر گو نفس حاکم به اف حاله گو ام بگا تدنه والله تجاری آبنا با و خراوتر ببه اف مثلا گو ملائکت تا حضرت آدم امتحان کر جاره کیدن گو کا عجبا حضرت آدم چقا زانه جبوی خدای تعالی چقا زانبون هینی وی کری جبوی وی امتحان بکن یگاوی بحثا حضرت آدم چه هواجه پرس کرن حضرت آدم وی جوابی دا ام وی درزشی لازم ام شخورش وی گوتنه حضرت آدم درخن از وسط düşünce tıkım.
بله شخواهانی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام جهانی حقیقتا ما گویا حضرت حوا جی پارسوا حضرت آدم هاتی خلقاندن ایجاش بروی که دبی او پارسو خوهره ایجا رسول خدا علیه الصلاة والسلام دبیجه دبی پیرک جی پارسوا زلام هانی چه بیه جیا خوهر چه بیه دبیش بروی که دبی او جهه که زحفی یعنی لو خواره دبی پیرک جی ولو خوهره دبی هکا گوت بخوازد دبی راست بکه تی بشکینه و هکا گوت دف جی برده دوی خوهر بنا خوده دوام بکه دبی جد حقی پیرک ده دبی خیره تفصیل واتکم yani em vêjî aslında fehm dikin hani pîrek zaten ji azayekî zilama çêbûye yani ew ji zilam ji nefsa wî çêbûye ji xwe gorî Qur'an jî dibêje hani ji nefsayî çêbûye jî Xwedayê Teala kiriye heval ji Hezretê Adem re ji bo nî got însaniyet bi wan dewam bike hani ji İbnî Abbas ji xwe zaten hatiye rivayet kirin dibêje Resulê Xweda gotiye Hezretî Hawa diya her canlıya yani her çta go rihbe were yani sar ve erde tamamı insana gotiye Hazreti Hawa diya tamamaya ja em jivena ki em zanin go Xwedayê Teala pîrek jil boşê çêne kiriye zilam jil boşê çêne kiriye wexta go ev farqî meylî bikeve nava zaten huzur jî namîne toplum jî xera dibin malbat jî xera dibin û dibe sebebê go însan diçine ser îsyanê û artık huzur û xweşî jî ji wan re namîne إجا خواه مسوده خدای تعالی جو راضی و ایروژی که وقتی ما تمام بو انشالله می حبان برنامه می دیجه می بهفدورا بن گلی تماشوانی می هجا ایروژی هم هاتن داویا برنامه خواه حتی نی هفتیه کده بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته